za ekstremne političke i navijačke grupacije nikada neće biti mesta. Koji će igrati na završnici elitnog evropskog takmičenja? Pa nije prošle godine i pretprošle malo dostalo, nego je isto postignuto daleko više od onoga što je realno. Dobro, mislim već to postaje pornografija, stalno pričamo o tome, uslovi su slabi, prinuđeni smo prodajemo najbolji igrače, stalno krećemo sa novim timom,